ngasi nungthil pung ahunga minute nifurom taba matamda Moirangpurel Battle High School manaki Moirangpurel maphau lambida bom pokhai badagi Moirangpurel best post attach tawduna laiba IRB Chandigarh ge constable ama sokle haire thawdo sida soklaba constable asigi maming Sandip Kawi mahaki yet thangba pambom amasum pukta bom machet na panbadagi khudakta rimsta pukhatuna laikanakhe mahaki phibam thoina khudong thiningai oidre haire thawdo asi thokraba matung security ki ahenba force thomjinduna thiba humba ki thabak chathake karamba lupna bom adu pokhai hankibano haiba hojik phabu ki oinadi khangmangamdri Health Services da Deputy Director Oiba Dr. Ningombam Samjai Singhi Khongman John 5 ta Leibayum da Sakhangdaba Singna Ngarang Numidang Pung Nipan ga minute tara mangarom tabada bom amalang silamle bom adu police na soyangam yaudana lauthokre thaudok asibu yaning da phongdok tu ngasi Khongman John 5 ta leiba Social Worker Congress Community Hall da miam na wakat mipam pangthokre Miam gi Yaifan Nupilu amadi Social Workers Congress na punna sinduna chathakiba wakan mifam aduda yumlakta bom langsinba ki thabak matungda tawbiganu wari sanaraga yanana ba hotnabiu amade bom na michambu aki akhang nanganbiganu haina iba placard sing siznake saruk yakibi thaudam Kamala Devi na phongdorakpada thaudok ase matungda amuk hana tawbidanaba mari leinaba singi pungning chingsinki kayumlakta bom thamba se apoi mungaijate angang gi Jumbo pui matunga amanna tawbidanaba akoina haijari Manipur gi ning tamba hanjinna ba pandamda lalhau changsin minariba yawolap sing punsinladuna India ki mayokta apunba lantheng chathaminarabata da oithokpa ngamgadabani haiba leibak miyam gi achetpa thajaba sigi paringda korkongi apunba lanmi Joint Fighting Force na punna yeknaba lanmi ki mathakta landaduna ningtam lalhau ki lambida khongkap launa changslakli haina korkongi publicity committee ki chairol aman hairi Korkongi Joint Military Commission ki lamjing makada Joint Fighting Force ki operation yeningi sarukama oina haukiba megi tang kungani thoi ki nungthil pung amarom tabada Chandel district ke Khengjoy sub division ke Tengnopal police station ki manung chanba hengshi amasung tungyang khun ani ki marakta Bharat Lanmi ki kungamapan suba Assam Rifles ki Colonel Ranjit Raj na luting ba kangpuda landaduna JCO mayauna Assam Rifles personnel taruk hatlaga taret na sopan nangan ke Makoidagi LMG ama Insas rifle ama amade AK-56 rifles mari punakulai taruk lautuna mai pakpot kre landaba tu de yauruba thauna faraba JFF ki lanmi sing tek ta kaide na thungladuna makoi buharau temna okpagi achamba thoram ama JFF ki lanchang da pangthokre Ningtam lanthengi puwari dagi namduna munbi kraba lebaki ningtamba hanjinnabagi lan asida miyam gi thakta apun ba khongthang asimak soidena changi masibu thengnabada malem gi chatna pathapna yaba mawng gi lantheng pi batarpada lanmi gi matik mayai asimak so tangai phadana changri maram aduna lanmi gi matik mayai lehan ba haiba asigi ahan ba khongthang de leipak miyam hupna mang kraba ningtamba hanjinnaba apun ba lantheng piminaba haibasni Jahi lisingani hena Asiatic Nation State ama oina ningtamna palakibagi puwari leijarakpa aikhoi gi leipak asi lingjel manadaba amasung machoi tanabana maram oiduna liklam chatki thengkhang kayada ningtamba mangkibadu ngasigi mirol na kaufam thokte hairi adubu maithi duna tukiba mafam adumakada apunbagi pangal sakatuna maikai chumba China pung thonduna ningtam lantheng pirakpa matamdade irepaki mangluraba ningtamba hanjinba ngamki haibasi puwari da mayek sengna iduna leirabani Manipur gi ningtamba munkiba Bharat lengakna lamdamasigi miyambu matam chuppada yeknaba oina lauriba amasung aikhoi masel punchinnaba ngamhandanaba aronba aphongba thausil kaya chatharibasi angakpa pokningai oide makhoi gi chimbal da Manipuri singbu Bharat machani haina laujarabasu thamoi dadi yeknaba oina laubadu handak ta haukiba megi kunga humdoida amuk hana miyamda khanghanke Korkongi Joint Fighting Force na kunga mapan suba Assam Rifles ki personnel taru hatkiba amade atai kaya asopan nanghankiba thaudok ki matungda maithiraba lanmi sing aduna mafam atuki micham miyambu otpanaiba phaba punba chathakiba adugi mathakta Bharat ki Home Minister Rajnath Singh na Asia ki ningtam yawalup singda khwaidagi akanba laman khumba ki thabak lokhatnaba laukthokkiba asina mayek sengna takre Baring asida Bharat Lanmi ki makok thongba kaya na pause singda lalhoba singi camp ta khut handuna amang ata thuan kre haina phongdok libasi yumpham yaudaba semjin chajin ba pawni
लानफमदा माइथीदुना मोरल हंथरबा लानमिसिंग असिगी इकाइबु कुमनबा होनबनि हाइरे लमदम असिगी मियाम भारत लेंगाक नमी ओइना उद्रिबसि मणिपुर मियाम पुमनमकना काउदबा चुंगनी मरमतुना हौजिक्ति अखोइगी वाटलिबा हाइबबु चिंगमी तम्मी मियामगी अपुनबा थौना लिंगजेलगी थौना ओइरिबा पुन्ना थेंगनमिनबगी खोंथांग अदुतमक गाइरे अमरोमदा येंगनबगी सरोलांगदा मचोय ताहलिबा अखोइगी निंगतम लांथेंग लोइनना यावोलगी माइखुम उप्पा खरना मियामगी अनिंगबा मदि अपाम्बगी तायोनबा लंबीदा लाना चटलिबा खोंथांगदगी हंदोक्तुना बुवारीगी मरुओइबा तानफम असिदा मियामगी अनिंगबा अपाम्बदा युमफम ओइबा अपुनबगी लांथेंगदा चंगसिनमिनरसि हाइनसो फोंदोरक्ले इम्फाल मोरे लंबी की पालेलदगी मोरे फाउबगी लंबी की मफम क्या सेमबगी थबक चथरिबना लंबी सिदा टोन 10 की मनुंगदा पोट पुबा गाड़ी दमक चटपा यागनी हाइना नेशनल हाईवे डिवीजन नंबर 2 पीडब्ल्यूडी मणिपुर की एजुकेटिव इंजीनियर ना खलक्रे हौजे पाउगी मरक्तन अतेन ब्रेक अमतंग लौमिनसे ओजा पेन रिलीफ ऑइंटमेंट ख्वांग नाबा कोक चिकपा तांग चिकपा फू नाबा सिंबदा सिनबा यारबा लिप्सा ग्रुपना पुथोक सबा ओजा विकलांग चेन मंगा मफु फारकदा हेने एडवांस ओइबा ग्रोथ होगा मणिपुर दतना तना मालिक नोको खुदिंग मक्का विकलांग मफु ममकन नंबर ओइरेशन हाइन जगे एंड विशिंग लिखला on its 25th celebration Irudio Coaching Institute. Admission open for Class 11 Science CBSE 16 June 2016. Visual-based learning sigi kanabadi takliba adubu laina khanghan bangami amasong mitna uraga khangkiba para adubu laina ningsinghali. Other features are small batch size, faculties experts in CBSE syllabus and exam pattern. For more information, Irudio Coaching Institute, Kangabam Leirak Machin behind Baigo Hotel. Constipate season of you. Constipate season of Manung Saban Waitaba, constipation problem, Kohan Mangami. Itan Tanba, Mangam Sandaba Singusu, Kohan Mangami. No mother, Tumam Daida, Lubu Lubu Saba, Shing Glass Amana, Chamas Amana, Anita Tadar season of you. Constipate. Admission open 2016-17. Irengbom Thamja Devi ITD Nursing and Healthcare Research Institute and Multi-Speciality Hospital, Uripo Khoisnam Laikai. Courses: GNM 3 years, BSc MLT 3 years, BSc MLT Lateral Entry 2 years, PG DMLT 1 year, Master in MLT, MSc MLT 2 years, Diploma in MLT 2 years. ब्रेक मतुंगदा अमुका नतराम नोकचेरी मखाता पाउदा हंदक लाउथोकिबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दा मिते मेयक मणिपुरी स्क्रिप्ट दा ख्वाइदगी मार्क वांगना फंखिबे निर्मलाबास हाई स्कूल की माहिरोय सोहाना लाइश्रमना मार्क चामगी मनुदा मरबुद्रा निपान फंगबंगम किबेदमक मिलाल ना लुपा लिसिंग कुनगी मना पीरगनी लाउथोखरे ngasi मिलाल ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा लुप असि प्रेसिडेंटना मिते मेयक दा मरबुद्रा मरी फंखिबा मिते पांगलदगे इस्लामिक बेबी स्कूल की MD अस्कर अली सिदुल ट्राइब की मार्क मरीफुतरुक फंकिबा ANK इंग्लिश एकेडमी की महिरोय परपर मिलान दी चौथे दसु लुपा लिसिंग मंगा मंगा पीगनी जनरल गिदा मार्क मरबुद्रा तरेत फंकिबी लिटिल फ्लावर स्कूल की महिरोय जीविता ओक्रम दसु लुपा लिसिंग मंगा पीगनी अतई महिरोय तरा दसु मार्क वांगना फंगबगी मना पीगनी चिंगमी महिरोय वशरोन चिंगथुना एलिमेंटरी मणिपुरी सब्जेक्टा मार्क मरबुद्रा मंगा फंगबगी दमकसु मना पीरगनी सही असिगे अगस्त 19 दा पांगथोक पथौरमदा मना सिंगसि लांथोकनी हारि खुना सिदा तुंगी युबिरा ओरकदरिबा महिरोय सिंगना अंदम मसिगे लोन मेक सखन होनबदा असोदु थंदांग रो नबदी पुंगिंग थोगतपोइना खुना सि कनबदा मखोगी अंगमबा थौना उथोकनबी दमकता मिलाना खुना सि येलोमी सिंगी यंगजरगा मोइरो सिंग पुन थोगतपोइना अखोइना अंगमबा नमजबा मनासी अखोइना पिजबनी अमदी सिंगबा मनासे मिलान की ता मरिक सुबा मपो कुमन थोरम लागलिबा अगस्त की तरगा निपान असिगुंबा लिसिंग नि ट्रा तुकी निमित असे इम्फाल की जेम खोंदा पांथोकतो थोरम सिदा असिगुंबा मनासे महिरो सिंग अखोइना पिजगनी अमदी मनासिबु लोगो लाकपी लिंग ममांगदा मिलान मया लुसंगदा महिरो सिंग असिना मसागी फोटो अनि अमदी मखोगी बायोडाटा मखोई पुसी वारी ने सिंगबसिंग अदो मिलान मया लुसंगदा जुन की तरग मंगा फोम द पिसन बिरगनबा अमकन हाइजरी
खुराई केंद्र के MLA डॉक्टर NG बिजोयना खुद थाकी हाइबा थोंबु यानिंगदब फोंगथोक्तुना ngasisu खुराई कोनसम मनिंग लेकाई की मियामना लेकाई कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम चथखरे इसिंग इचाव ngakthoknaba thabak sukiba miyambu nisha chaba ngaktani haibada natana micham da khud thakiba MLA miyam gi mihut nate mahaki mathakta matik chaba action lawbaga loinana MLA pham thadok pham thoi hairi तारबा प्रजासिंगदा इचावबु ngak chenduna chena वांखै हिजम लेरकमसुंग मसिगा थंगनबा एरिया सिंगदा थमलिबा मतम कक्तबा कर्फ्यू हयेंगी ओइना अयुक पुंग तरुक्तगी नुमिदांग वायरम पुंग मंगा फावबा कोमथोकनी हारी अदुमोइनमक कोमथोकदिङै मनुंगदा मियोय मंगादगी नत्रगा हेन पुनबा चै नुंग नोंमै खुसु खुलाइना चिंगबा पुदुना चटपदा अथिंगबदुमक लैगनी हारी ट्राइबल यूफोनी दी सोलो हंट मणिपुर सीजन 1 हाइना मिंथोनबा इसै चांगदमनबा अमा लागलिबा जुन थागी तांग तरागा माथोइदगी जुलाई गी तांग कुनगहुमदोय फावबा पांथोकलगनी हाइना पावगी मिफम पांथोखरे सरुक याखिबा फाफा गाचुइना फोंदोखिबदा कंपटीशन असिगी ऑडिशन इम्फाल ददा नतना चिंगी डिस्ट्रिक्ट मंगादा पांथोकनी खनगलबा मियोय सिंग चांगदमना लगा जुलाई गी तांग कुनगहुमदोयदा तियाराइदा ग्रैंड फाइनल पांथोकनी लुपा लाख अनि शेलगी मना ओइबा चांगदमनबा असिगी मकोक ताबा मियोय मपाल स्टेट सिंगदसु मसागी टैलेंट उथोकननबा खुदोंग चाबा पीगनी हाइके इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 14 दा इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंसिलर की मिरेप ओइरिबे समोम ओंबे रितागी फिराल चिंखटपगी थौरम ngasi महाकी मोइरांगखोम सवाइजम लेरक्ता लेबे युमदा पांथोखरे थौरम अदुदा रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर M ओकेंद्रो MLA के रंजीत एन बिरेन ई चान अमदी मियोय क्यान सरुक याखी वांगांखिबा सिंगना हंदकी मिखल असिदा कांग्रेस पार्टीना यामना चावना माई पाकनी हाइबा वाफम कया फोंदोकनाखी नोंग खजितंग ताबगा मोइरांग पार्ट 1 की सरुक सिंगदा इचावगी अवाबा मायोकनरिबसी कोहननबा लोकल MLA M पृथ्वीराज न सिंधुना किलोमीटर अनिरोम सांगबा ओक्सुबुंगदगे मोइरांग लमखाई फावबगी तुरेल मरिल सेंगदोकरी सिटीजन क्लब मोइरांग की सेक्रेटरी M रमेशना मोइरांग पार्ट 1 दा इचावगी अवाबा कया मायोकनरिबसी पार्ट 1 की मफम कया द चेलिबा तुरेल अमदी खोंगबान सिंग पिक्सिलकपना इचावगी अवाबसी थोअनबने तुरेल असिगे नागियत खुंदारिबा सिंगना चही कया की ममांगदा फुट 15 रोम पाकलंबा तुरेल असि हौजिक्ति खोपचिनरकपदगे सुपनगी फुट 5 रोम तमक पाकले अदुबो क्लब असिना खोनदुना फुट 10 रोम पाकथोक हंदुना इचावदगी खरा मखैदे ngathokpa ngamlagani लोकल MLA मदी वार्ड काउंसिलर मेंबर सिंगलोइना नखोनरिबा सिगी मथक्ता मरी लेनबा अथॉरिटीना तुंग कोइगदबा मोंगदा डिमार्केशन तौदुना हाना पाकलंबा चांग अदु यौना पाकना थंबिनबा पुंगनिंग चिंगसिले डिमार्केशन तौबिरगा अमदी लेइबा दुकानसिंग होटलसिंग अमुक्ता इरेक्शन तौबिरगा हानागी लेमिबा तुरेन दुवाइना चाउन सेना लगदी ममसिदा मोनि सिंचाव थरोइदा थरो हादसिता KSO General Headquarter na thase ki kungani panda kuki in the pangthokadoriba blood donation camp asigi yenglaga civil society organization amadi JCILPS na banna taga khongjang changsin bidana ba apil tawri camp asi hana pangthokna ba tawrambadagi JCILPS ki sintha lepa khongjang leiba maram na ye thokhibani hari UPSC na lauba civil service exam lisingani taragamanga da mai paklak laba lilong haurebi me lekai teki Oscar Ali okpagi thoram ama lilong hangam thabi da pangthokre thoram atuda all Manipur Singa Nongjai Welfare Association na sinduna pangthokiba thoram duda joint secretary home MD Rehajuddin Chaudhary Colonel Sahid Khan retired teacher Kudus Abdul Ghani na chingwa mioy singna saruk yakhe Oscar Ali da khudol tamduna ikai khumna basutki हौकिबा तांग कुनगा माथोइगी नुंगथिल पुंग हुमलोम ताबा मतमदा इम्फाल ईस्ट पुलिसना फारे हारिबा उचेकोन खुनौदगे ngasepam प्रवीण चही कुनगनी पान अपोकपा प्रहलाद अमदे MD मुकरम खान चही कुनगनी थोय अपोकपा कामिंग खान लेफम लिलोंग हाइनोखोंग हारिबा मियर सिंगासी KCMC KFL गा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइना लोब असिगे इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी पाइखोंबा मैतेना सेंगतोरकली हारिबा कांगबु असि लुपुलाना उहनब होनरिबा माफिया कांगबु की खोंगलोइनी स्कूल एडमिशन कोटा द ngauraba प्रवीण अमदे गारी हुरान बदा यावबा अंजुमाना कयारक वारक्रबा मुकरम खान अनिबो
KCPMC ga mari lainaba malhanba se Manipur police ki ludaba information amani haina lawdaba ngamloi haire. Red Seal Division ki Loktak Brigade ki meeting makhada Nono Battalion na Tairen Pokpi Chingkhunauda malaria laina dagi ngakthoknaba hidak amade lok laiho lok khubana chingba ki hidak sing yanthokre. Decathlon sponsor Tauduna drain system in Imphal area haiba thim dangasi hawa amadi MMTN sintuna Kangla Tungbi Maya daleba Imphal Turel Maril dagi Minuthong daleba MMT office Maya Papa Rafter Tarukna Saruyatuna Kongsal lakre Imphal Turel Kongnung Ningthina amadi Lu Nana Thamsi Masida Sarkar amadi Miyamge Mateng Changi Haina Saruyaki bi Rafter Sangitana Fongdorke Iramda miyam gi apunba khorjai lob imakol awang posambangwi yakai mapan suba lairik amangarang Manipur State Central Library Hall da phongkre Bangla gi saknai ba iba Sarat Chandra gi lairik tagi Paspa Boyle na Hindi da handokpa Navavidhan haibawari mapungi lairik adudagi ano baware haina abuzam ibo pisak luwangna mitailon da handokpa lairik ne Thoramatuda Chief Librarian E. Lata Kishore, Luki President Kesho Irengbam, Art and Culture ki Joint Director Oiramba Sapam Bhaigasu Sargyaki. Ngasigi People's Voice Miyam ki Kholauda Ithai dagi Ningombam Ibobi Kaubamiwe Amana, Manipur da ising ichaw thoklibasi maram amadi chahi khudingi ichaw thoklabasu mangoi nana laukat pham thokpa thabak mari leinabasingna laukat pide haiba wafam thamlakre. Manipur da ising isaw thoklibasi maramdi aikogi Thai village na matam leba khibikta ising gi mayama maintain dogna thamba maramna ising Manipur da ising isaw thoklibni maramdi hojik taribu nongsi kashnati ngaji deli sei kuntra mangai mamangda aikoi nanga oreda ising nong taba matamda aduki matik thama chumna taba matamda ising isaw thokki deswaina hojik ti nong kitang namini umni dang shuba matamda ising ita isaw thoibse masigi yamna chawba rutti Thai village asina main factor ni maram asina Thai village si matam leba kibikta gate manga sigi manungda gate amadi open tawdam thamba haibse matak dai state government na chu achauba ware pamgal winena willamgal winena masi ke thangang gadani Manipur da ising isauna wahaliba punamaksi kong nabi haiduna kuda ki hoina local MLA sing sina praja nuksiba saduna cheng sini yenba wafak khara yenba sina tung koiba policy ma natabanina nganga ki relief kidangta manalong no to bose masi thadok piro Handakta Kangchup ta thokiba nungaitaba thodok adugi matangda Kangchup Area Women's Human Rights Forum Manipur phayeng apunba mairapai bilub amade Kangchup Kharam Women's Association Kangchup Bazar gi mi chingyaw nangasi mifam ama pangthoklaba matungda nakalanina yanaba purakre mifam aduna pamdaba thodok thorakpada Kangluki irang saganna daba haina su yanake Tamenglong SP Oramba Kashamthong Kabui Khuldagi Gangmai Gainairun Kabui ngasi mahaki mayumda laikhre hayeng me kunga taret ke nungthil pung anida laikhrebagi funeral service pangthoklagani hari Delhi ke Janakpuri West A5C 18th Edalaibi Sai Nursing Home New Delhi the nurse oibinupi ama ngasi ayuk Kundan Yadav Kawanupa mana fakre adubo Kona nungthilda Delhi police na kana honabada ki nupi du phangbangamle loinana medical test chathari haina North East People's Delhi ki nodal officer oriba IGP Robin Hibu IPS na khangalakle hauze sanabaki pawmu lobirase Ngasi sana bagi pauda Taraganitu Shuba Bihar Assam Rifles amadi Amfa Football Club Androna Sinduna Ahum Suba Football Festival ngasi dagi haukre Tauramatuda 9 sector ki commandant JS Baria Sala Sagnairaba coach Bikram Thokjomsu Sargyaki Coach Bikram na India ki model oinaba amade nupi macha singbo matau karam na puthoktuna India ki mahut sina sanaba ngamgadagi haibagi pandamda school singi angang chamangarom khongatlaga festival asi pangthokpani festival asi dagi sanaroi manga khangatuna landmark ta pangthokadoriba football tournament ta Bharat Football Club ki mahut silagani hairi tungda sanaru singda mana mathung kya suyen thoki
Sunfish Cup Organizing Club na sinduna Kuman Lampak Astrotafta Thasiki Tangkun Gamanga dagi chathariba Sunfish Cup ki chahi taragundoi makagi ngasi sanakiba ahanba match ta Rafana Thayobu Gold Marisinoda Anishuba match ta Cycle Junior Club na Maibakul UCbu Gold Mangasinoda Ahum suba match ta KYF Ena Kurkul Football Club Gold Anisinoda Maithil Pikre Cup asigi chahi taragataruk makagi sanakibada Thau Thamibana USTA bu goal taramanga sinoda amade Rafana Pioneer Club Lamdengbu goal amasinoda maithiba piduna semi-final changkre. Nga kata ni mana kiri se. Youth Development Center Club Kairao Bitrana Sinduna Maibam Lampakta Tim Taraga Marina Group Mari Thokna Khaidokuna Chathariba Ahanba State Level 7A side under 45 kg boys football tournament ke ngasi sanaki ba ahanba match ta SWECA thiamna PYC Bamun Kampubu goal taranithoi amada amade anishuba match ki sanaki bada YDCC Kairauna Kuka Timbi Kairau Maktimbu goal ani amada maithil pikre hayeng ahanba match ta TFC Langthawal amadi Neroka sangak phomga sanagani anishuba match ta CHR Janam Sandrok amade DYC Khanaroka sanagani Manipur Chess Association की मीटिंग मखादा Social Upliftment and Development Organization Sagolban Tera Sapam Sinduna Gopal Dev Mandapta Chess Sanroy Yankai Nasaru Kyatuna Thasi की तांकुनगनी थोड़ी की चथरीबा अहनबा सोयबम निंगोल थियाम ओंबी केतुकी देवी मेमोरियल ओपन चेस टूर्नामेंट के मंगा सुपर राउंड रोय बदा के एस संजोयना पॉइंट मंगा फंगतुना मानजिल थारी एन बंकिम Shakespeare L. Y. Shankar E. Sasikanta Amade T. Chitaranjana point Mari Mari Pangtuna Tali E. Chakritombina Chathariba tournament Asida point Humakai Funkre Jiribam the Chathariba Taruk Suba Y. Keso Singh Memorial Senior Volleyball Tournament King Asisanaki Bahanba semi-final match ta Jiribam Police na RYC Ramgai Jangbu State Ahum Sinoda Ani Shuba semi-final da Kungatare Suba Assam Rifles na CRPF set Ahum Sinoda Maitiba Pituna final Jankre Hayang final Sanargani Kwakatal Chess Club na Sinduna Kungataruk Suba KH Ano Singh Memorial State Level Chess Tournament Jun Taragani Tuitagi Imphal College sa Horagani Tournament na sida chahi taraga mga makha amasung open Kanglup ani thokna khaidokani Registration form pishin bagi aroiba matam Jun mapan fawani Akupa Marol Organizing Secretary dagi khangbayagani hari Gangtok ta me Kunganipan dagi pangthokadoriba taramapal suba All India Wodokai Karate Championship ta Manipur Amateur Karate Do Association gi mioi kuntraga tarung na saba team amana saruk yagadauri Hauzik loisilakpada ngasinong magi maroiba pau amona pizari National Highway Sing Matanga Chana Bamongda Sanganabaki Senpam Ministry the Kaithar Club Su Tabak Toba Ayapan Pibana Madam Chana Lucian Bangam Davani Haina Works Minister KSH Birena Fongdokray Manipur Kidney Lalon Bamio Tor Club Haina Jauna Chingnabale Amadi Jesse ILPS की Women Wing na Babu Parata Leba Janata Dal United के office CPIM के office Solon Sinkray Nasi gawin natin ISTV na pizza pao matang sa lujere inhing tabi ni pasing ba mukha na kurum jari